Jedni su se već odlučili, neće se nikad ni vratiti. Recimo, ljudi koji su sa okolnih sela, okolna sela, opštini, Srebrenici, ja mislim da se ne zna ni gdje je bilo sela. Znači, tu je više korov, šuma, ovo, tu nema nikakve perspektive i takvi je mnogo koji se neće vratiti. El año 1995 el municipio de Srebrenica y sus alrededores sufrieron el genocidio europeo más grave después de la Segunda Guerra Mundial. En teoría, era una zona protegida por la ONU, pero según cifras oficiales, 8.372 hombres bosnios fueron asesinados por las tropas serbias, encabezadas por Ratko Mladić. Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Bosnia y Herzegovina es un país situado en el sudeste europeo, en la península de los Balcanes. Después de la guerra, Occidente impulsó los acuerdos de Dayton y Bosnia y Herzegovina quedó dividida en dos entidades, la República Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina. Srebrenica se encuentra en la República Srpska, gobernada por políticos serbios que aún no reconocen el genocidio y que de vez en cuando piden escindirse de Bosnia y Herzegovina. Srebrenica era un enclave protegido y contaba con más de 20.000 refugiados musulmanes de los pueblos cercanos. La cantidad de cascos azules era insuficiente y bajo la amenaza de Mladić dejaron pasar a las tropas serbias. De Srebrenica partían autobuses llenos de mujeres deportadas que veían cómo sus maridos, hijos, hermanos y padres quedaban en manos de los militares serbios. A partir de los 13 años, todos esos hombres eran ejecutados. Muy pocos pudieron escapar a través de bosques minados. Cada año se encuentran nuevas fosas comunes con restos de los desaparecidos en aquella masacre. Un mismo cuerpo se puede encontrar en fosas diferentes. Eso se hizo para dificultar su identificación posterior. Gracias a los nuevos avances científicos, este año se identificaron 775 personas, enterradas el 11 de julio en el cementerio memorial de Potocari. Bolno je teško ovo godina, 15 godina, 15 dugi je duga, 15 bolni je rana, 15 godina, valjalo je ovo čekati, pa da dočekaš šaku kosti. Mi nismo rađale djece, bez glava, bez ruku, bez nogu, nego rađale ponosite sinove i ljude. A danas da kopamo šaku kosti na onom tabutu. Svijet je ovo gledao. Ja sam Clintonu u oči rekla, bio si ti vladar Amerike, zašto nisi zastavio kad nisu konci u mojim rukama bili? Što si ih držao ako nisi sposoban bio da upravljaš koncima? To je bolno i teško za majke. 15 godina suze majki, drina teče, rijeka svaka. Pa da sad kopaš šaku kosti, a čitavoga poslala Deliju. Precisamente en Tuzla se ubica la Asociación de Mujeres de Srebrenica. Esta agrupación surgió de la voluntad de encontrar a los familiares desaparecidos en el genocidio. Muchas mujeres y madres que en su día fueron expulsadas o huyeron de Srebrenica todavía no han vuelto a sus casas, y muchas de ellas aún no han podido enterrar a sus hijos, maridos
o hermanos. Pa znate šta, kad smo prešli u Tuzlu, vidiš i šta nam se desilo, da nam muška populacija nije stigla na slobodnu teritoriju, odmah su se organizovali i počeli tragati za njima. Znači, za sve ove godine se borimo zaista za istinu, za pravdu. Sad znamo šta se desilo sa naših 10.000, dole piše 8.370, međutim, jer su ovdje komplet porodce ginule, da im nije imao ko koga prijaviti, a u Crveni krst, kad smo išli na početku da prijavljamo, ti si mogao samo svoje lično prijaviti. Naprimjer, ja nisam mogla odvrata sina prijaviti, mogla sam samo svoje da prijavim. Tako da je dosta ostalo njih neprijavljeno. Pa da vam kažem, mi zaista pokušavamo na mladi svi da prenesemo ovo sve što se desilo, da bi oni nastavili. Jer mi smo zaista posustale, sve majke smo posustale. Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i mnoge nećemo ni dočekati. Pitanje da li ćemo dočekati. Ja sve mislim da sljedeću godinu neću dočekati. Tako imam osjećaj nekakav. Vjerujte da me ova godina toliko skrhala da ne znam više Miles de hombres y mujeres participan cada año en la marcha pacífica que conmemora el recorrido de todas aquellas personas que huyeron de Srebrenica y alrededores durante el genocidio. Hace 15 años se le llamó la Marcha de la Muerte, ya que de 15.000 personas que huyeron por ese camino, solo una quinta parte pudo llegar a Nezuk, el primer pueblo controlado por el ejército bosnio. La fuerza de Srebrenica recae en la voluntad de un pueblo por su propia recuperación. Lejos de ser víctimas, los habitantes de Srebrenica y los alrededores se esfuerzan por crear, impulsar y trabajar su tierra, llena de recursos. Pero las dificultades sociopolíticas son grandes obstáculos para su desarrollo. Srebrenica vive en silencio desde hace 15 años. ¿Quién es el responsable? Ni u jednom narodu nisu svi isti. Mislim, ja ne kažem da i ovamo nema koji su činili neke zločine, ali kažem, za mene nisu svi Srbi zločinci. Prema tome, vi znate koliko godina surađujemo sa ženama u crnom, sa Fondom za humanitarno pravo i mislim, imam tu još prijateljica sa kojim sam radila. Mislim, ne mogu sve u isti koš da strpam, mislim. Pero yo soy ciudadana de Serbia y yo políticamente soy de aquí. Yo tengo que asumir esa responsabilidad y decir claramente a las víctimas de estos crímenes que lo que yo pienso, que yo soy una realidad diferente de este país, pero no por eso, sino para respetar la dignidad y para, como dicen, en caso de Srebrenica, es especialmente dramático y drástico, como Auschwitz para los alemanes. Srebrenica es la historia serbia y sin ello no podemos avanzar, por muy que estén tanto contra nosotras. Es algo que atormenta a toda persona en este país. Sí, tenemos la relación prácticamente desde que fue cometido el genocidio. Yo primera vez, un par de meses después, he ido a la ciudad de Tuzla presentándome allá junto con otra gente, que no es un acto de ir una vez, sino de presentarte en persona y liberar del miedo al otro lado, porque yo vengo del país, del Estado que ha organizado el genocidio, que ha hecho tantas agresiones, y entonces no quiero que me identifiquen, pero yo sé que el crimen que han cometido en mi nombre también me toca a mí. Es una identidad que me han, sin voluntad mía, que me han atribuido. Pero como Unión Europea ha estado asumiendo una acción muy neutral y prácticamente está marginalizando a nosotras y a la gente, o a la gente cercana a nosotras de este país, prácticamente
cediendo a esta política del actual gobierno serbio, y entonces eso demuestra que impera en el mundo la impunidad en vez de la justicia, y tendrían que, o en primer lugar, tomar en consideración y respetar las reivindicaciones de las madres de Srebrenica, porque las acusaciones que ellas han hecho ante muchos organismos internacionales de hacer una querella contra el gobierno holandés y contra la ONU no han sido tomadas en cuenta. Y esto es una gran ofensa a la justicia y al dolor y a la dignidad de las madres de Srebrenica, y también de todo ser humano sensible que lucha por la paz y justicia en el globo. Estas heridas abiertas no son las únicas presentes en Srebrenica. La región no ha mejorado de forma sustancial con el paso del tiempo. Sus habitantes musulmanes, ahora en minoría, conviven con la mayoría serbia que predomina en la zona. La falta de trabajo es uno de los principales problemas que sufre la población. Todo ello, sumado a la poca inversión existente para rehacer infraestructuras, hace que los que se fueron no puedan volver. A pesar de ello, existen iniciativas por parte de la población para tirar hacia adelante. Una de estas propuestas es la de Jaira, que junto con otras mujeres inició el proyecto de una cooperativa de fabricación y distribución de pasta. Las dificultades para entrar al mercado o la prácticamente inexistente ayuda de la administración son algunos de los factores que hacen que actualmente este proyecto no esté en funcionamiento. Pa treba da krenemo, eto, da nam neko da za početak, da možemo baš da krenemo, ne možemo sa tonom brašna krenuti, mislim, proizvodnju. I da pokrijemo sve troškove. Jer su zaista velike obaveze, velike doprinosi i sve, mislim, zaista... Ali moja je uloga, znači u ovoj firmi, znači da pomognem koliko god mogu sa svoje strane, a jedan sam od tih prvih pomagača koja sam tražila da počne nešto da se radi u Srebrenici. Isključivo, znači da više ne čekamo neku milostinju, da nam uvijek neko daje nekakve pakete od danas do sutra, nego da bi se način bavili, da mogu da radim i da proizvodim i da zaradim, znači. I mislim da je to najlakši, da je to jako dobar posao, pogotovo za žene. Znači, većina žena su same, znači, koje su se vratile ili žene imaju ili djeca ili omladna koja je bio, da se vrati ovdje u Srebrenici i da radi. Jer ipak to je tjestanina, znači, hljeb je tu, znači, da od toga čovjek mora da živi. Treba firme otvarati, treba da bi se mladi narod, omladina vratila ovde. Ovde se uglavnom vraćaju starije osobe. Jer nije dovoljno čovjek u kuću napraviti, ne može on od zidova živjeti. Znači treba da živi od svog rada. So, there is not a lot of job opportunities. It's really limited. There is not a lot of investment in the private sector. So one of the opportunities for people to make an income is through agriculture production. And, but the problem is the creation of employment. So if we're looking at the creation of employment, especially during the last 3 years, it has been really limited. Even since 2008, we've seen a decrease in the number of employment. So this is really worrying, especially in terms of formal employment. U Srebrenici sve fabrike koje su postojale prije rata, sve su uništene. Tako da sad momentalno ima dole Cimos koji radi, to je slovenačka firma, i ja ne vidim više da nešto ovdje funkcioniše od proizvodnih kapaciteta. Znači ovdje malo firmi radi, iako radi, to su sve privatne firme. Znači onih ljudi koji drže svoje firme i uposleni. Znači, tako da mi nemamo nikakve šanse da bi mogli raditi, da bi ja mogla sad raditi u toj svojoj firmi koju sam radila. Ta firma više ne postoji, znači, posle rata. I inače je teško i za zaposlenje za ovakve generacije kao što sam ja. Nemaju mladi, a nekamo mi koji smo tih srednjih godina. Nismo u penziji, nismo mladi. Znači, za nas posla nema u privredi.
Pa eto, kako vidim, svi pričaju o Srebrenici, prvo naši političari opštine Srebrenica. Izgleda njima svima odgovaralo ovako stanje kakvo je. In short term, short term is basically agriculture production. We cannot lie about that. Because the level of investment, the level of internal investment is really limited. And also it's not, the location of Srebrenica is not really also attractive for foreign investors, because it's not close to railroad, it's not close to highways. It's a little bit on the side of Bosnia, and you're only coming to Srebrenica and you're not passing through Srebrenica.